Kapetane Hudson, šta imate na ovo da kažete? 2 meseca bili ste sa njima u štabu zajedno. Sve ste mogli vidjeti i saznati. I javiti Londonu. Ja sam javio da postoji neprijateljstvo između vas i njih. A da li ste javili da postoji saradnja između njih i Nemaca? Mi ovdje u Jugoslaviji držimo 24 nemačke divizije, koje bi inače bile na frontu, protiv Engleske i Rusije. A Radio London o tome nije objavio još ni jednu vest. Stalno podržava i hvali četnike koji otvoreno sarađuju sa Nemcima. Pa kako to, majku mu? Kapetane Hudson, vi ćete sa pratećom četom vrhovnog štaba. Da vam pomognem? Samo do kamiona. Moje stvari i radio stanica tu su u hodniku. Kapetane, izgleda da je sa nama ipak najsigurnije. Doviđenja, komandante. Doviđenja.